Mak jemak pejang guline soang-soang. Mak jemak pejang guline soang-soang. Sepit-sepit api kang celempungang di botole megonggang. Uwe timpal-timpal, mainnya belajar nyurat jak raga. Mak jemak pejang guline so. Benjep nak ya alun nah. Raga nak nemu pelayanan sepit-sepitan nih. Dan aketo yuk. Raga dari nak Bali, patut ngelestarian budaya Bali. Nah, kemarin benar nih orang ini jak gong indi. Nah, jadi ajak man melajah nyurat ngigel mesatualan magerong. Ada ketuturan satu anak blok. Ban blok nih, iya keadaanin i blok. Rate anang kale padang ikat semara. Anak muda zaman jani nih, baannya sing yang lestarian budaya Bali nih nawang. Tuh mana benah yuk. Raga cak mekejang patut ngelestarian budaya Bali nih. Nah, raga jani nyak bu melajah budaya, bahasa lan sastra Bali nih. Ngiring ngajegang budaya bahasa lan sastra Bali nih. Rahajeng bulan bahasa Bali, jana kerti.